Bia Kamal bana ngi chen wale ka do badanen deri country du deri jagere kaja beji nyo do badan deri country deri jagere kaja ko dong gorjano deri Facebook do deri jako be yo be kaje kie gorjano deri jam monetize kajan na me ngi je bukon ngi je be nyot dupten content deri lat key step nitin kon deri kan ko bi your Facebook country bija ger keja be nyot gwat dangro kan gwat satone bigala gwati go long kaya ko dong de yen ka gwor bana je chu tok ka gwasan yam an gor dong de kon gwich gwasamene manyam bana tok gene gwasame menen kon mete gam kon gwor goro dong ba nyaka ya gwata mene gore jeno michi we ka profile gore jeno te mi chalele edit gwasamene edit me abi gor edit mene ako dong keninen gore jeno deri gor na me bu ke edit gore jeno bi twany ko be jukul nan ka mandana gor kone de konalat gore na mo twanya ka within ko jen nandanan bu kon lat bu kon to kaja michi wetin kashi twany be jinong na me be jinong profile baben yeta ma cha twanya ta already gwada me cha twany then be nong titine tinen kon katine gwasa me tem gor kona bana mi chalele personal detail bana je twany personal detail janan goro bi gor ka lo da gwa personal detail janan personal detail bi twany michi twany jen te chamdo michi twany gwasmo binen be te kumben shwe do gwada mene to kon ka location na me location remember this go very important location do kana hometown gwadro de tene gore jeno bi ka ger mu gore jeno bi ka ger biname bi twany ben gwada me bi pencil me dome keni nenbo be nyoko mi nyodo jeji ko bi kulenen pencil me bi twany ka bene me bi twany yo kan dangaro kan goten konti bi twany ko gor kono bu kon do badan deran dere Facebook profile kede their location dere jeger la country location ko ken konti bombo twany pencil me mishi twany gwada me teme bi garage current city be a garage me dong ti which mi chala New York be a garage and me dong New York Charlotte mi cha talk be served okay be served mi to gwada me be served be cancel ko chana goro gara with na taten but belel ben kam chalele no hometown bina me be twany mi chi twany be jilar gwada dana dong titen then bilana do gwada dana biten mi a New York bo ke bi gwada den ke gwada den then bi twanya na mo yorom ton ke chi manan chi garment ni al gwasmane okay mi to yo bi sab ko saving gaten ene me adobanyam ka korga mi chi to gin alo shiro realika chi to chi ke tiang be dil we kana mene gor jena bulo jog na ko profile mi banyo do ban mene na melel na me ukon ka doban ya madong deran dere profile dere country dere jeger kaja mi ci to gwada me shi sa bijen bi we gwada man we ka turu dunial gwada mo gore jeno bi twany te ga tibi bentin te banyo ka yekel tam mi ci twany gwada me be nung titina ba twanyok mi ci twany be jinung titi and then we scroll gwada mene buwe kama cha gore setting mitiwira gwada men setting be twine setting and privacy michi twine be jinung ka setting gwada men twine setting ko kora be jinung gwada me goro bu kona ngaje no mi Facebook dan we kel wala che we kel ko te tan wante la gor ka no bari aleka abu we pin gwada mene te kama bu gor ka bi check so
na me gor jeno de ran de janga so gwada me dio jeno dong chukon me mal jikten long but gor jeno weni al gwada me ne mene de nyod yenen adwo da dong de nga jeno wuje den ci login tene ki your location so mi mo ba de nyod ye bo okay let me go back ko ba nyod ye tan kono ko manana gor de nyod ye gwada me just we direct kama cha gore account center mo gor jeno bi twany account center me che twany be jinong na me be jinong an gui kon mo gwada me account center dan no dere nen gwada me alwo jokamet bi kulenen jenene twany account center me che twany be jinong gwada me men be gor gwada bu ka password and security bi twany gwada me gor jeno be ne me bi gor ka password and security te kon mo gor kon ping gwada me gwada dan en ci login tin no gor jeno bi ngajenu amendian ko be jikule lok jene men belel na me jatin na mene where you login be nyos gwada dan ci login tin a location do mi ci jager mi ci twany te ko ken be nyode te boji kan winami ano be nywa ya kelbo amat ko bien kule te kan ngitin ando ba dan deran dare janga ke jenu gwada dien location da gwada dien gore je en wo bi twanya na me mi ci twany be jinong na me be jinong gwada dan ci login tin gwada me twanya en shodo mi ci twany be jinong titi okay men belel gwada me be me chelele window pc me bi twany ano be jinong gwada dan ci login tin ci ta me che don lele no Switzerland ala location da na taten so na me mi ci konen gwasmen so kuje mone mi ci tuga na me ano gore jeno jin bi nyok lo jok ano bu kon lo jok no ko profile lan e nyok mi ci nen na mo mi te mi guje gwada da mo ci jin ci login tin bi ro do gagrar ko do brande ro gagrar ke je ko nyu de gwada na ci login tin mi location mi sha location do bi je remove bi ngaje no te rara den mi ci login ka dundu do ba de den gwasme men ba nyok mo nyoda kon ci mandan che nyod yenen gore jeno take me bi alat gwasme na me gore je very important mini cap bi jen be na me bi twany na mene ala na me minen money ai kana money no gore jeno bi twany no atem gor kono jide me bu kon mandana gor kono ko de kon country dande kon gerge je mi cha kana ro ger gore je bi scroll bi ben pin bi mi chelele market bi gor no market mo gore je chigana me marketplace be jinyot gwada dan en location uteten mi shi twanya tam mi cha twanya be nong mandana to gwada me so men gore gwada me ni alte mbug nyoko me le ledbo so mi chu parwich ka market na me bi twanya gwada me mi chelelo ni al gwada mone so gore je no mo bi twanya ana within twanya mi shi twanya na me gwada be nyodia bi twany mi che twany bi jinung location do shetam right now nen yena gwada me Dubai we ne ga charger but kula la Dubai gwasme so mi chana go dong de New York de chu latin okay de New York de latin kena gwada mom gwe mono de gwaka let me just put something different okay New York so mi che New York chat twany dam de find a location there je gar shianen gwada me and then ko defend ka do badan de use ka je shetam de chu apply misha gor dong gore je de ger so jen do badan dong deri country location kaka Facebook do deri je ger ke from there michi top be applied then we get out keep broad watch no so na me jen do badan dong de ran da ro de reale keje ki do badan dong de Facebook do deri country deri ger ke je mara dien one last thing dong de country location go there or ger ke je don't the VPN did you use? I don't know, but that one here it is not recommendable. Ko don't they run VPN there you use cover location the beja because when you use it, me charge je kan ne content kwa Facebook kwa je kuje kan la jaga karar. So go jeno mise jan bo dir go radin login ga country do dien no ke mobile number ke de mobile number de kan change ga country dan go jeno dir je garten. So na me da la crucial ka do dan de Facebook do dir je ger ke je. Please choose pure jeno jen bi channel bi support bi subscribe ka jen channel me ko be technical issue ten konte ga Facebook na baka non kon mi ti question gwadam please gorno bi garpen gwadam be lu njokoje